Halo guys, kita lagi jalan-jalan malam nih. Kakak Rikanya minta naik odong-odong. Yuk ikutin keseruan kakak Rika naik odong. Oh, naik sepeda. Oke, kita naik odong dulu ya. Ayo guys, ikutin keseruan kita. Oke deh, sampai sini dulu pertemuan kita. Makasih ya sudah nonton video kakak Rika. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.